Sada pesma, moram da se vratim sad na prethodnu pesmu, samo koja je nedavno izašla. Spot je jako specifičan. Ko je došao na tu ideju? Da li si ti malo... Za ovu sada pesmu, ovu pesmu koja je izašla pre mesec dana? Što me nisi upucala mala, na tu pesmu mislim. Pa pazi. Kako specifičan spot? Vidi, ja sam, kažem ja, Deki Milićević, ubit će me žena, kad vidi ovoliko dobrih žena u spotu, kaže, nisam ja kriv, ti si sam režirao spot, ti si sve uradio, nemoj slučajno kući ženi da kažu da sam ja. Ja sam samo snimao, i zaista je bila moja ideja za spot. Imali smo raznih nekih varijanti, razmišljali, pa onda nije ni vrijeme, niti tajming da se sad pojavljuje, sad upucala mala, da se tu nešto pucamo i ne znam šta, bilo bi prenešeno totalno pogrešno poruka. Ovako sam uradio, htio sam posle dužeg vremena da se pojavi dosta, pa da kažem, lijepih žena i lijepih cura, ali mislim da onako sve primjereno u granicama normale, nema golotinje, nema ništa, tako da... Šta ti rekla ona na kraju? Pa vidi, kao prvo spremio sam je malo, kao drugo sad sin radi sa mnom, tako da ja prebacujem sve na njega, nisam ja, to je sin. I on bira manekenke i on bira kako će radnja da bude, tako da imam totalno opravdanje, a u ostalom nema čega ja da se krijem, apsolutno. Nemam grižu savjesti, mirna mi je savjest po tom pitanju, to je moj posao i jednostavno moramo da se prilagođavamo tome, a moja žena me prati već 33 godine i apsolutno se dobro snalazi u tome. Zapravo, što negdje i najvažnije na kraju dana? Pa vidi, posle ovih 26 godina karijere iz punih usta mogu da kažem da je to najveća podrška. Bilo je tu svega i svačega, ali neko da trpi, ne samo Bobana Rajevića, nego uopšte kogod je toliko godina u braku i da prolazi sve to kroz nas, kod nas pjevača, to je zaista jedna veličina, tako da mogu da kažem da je to možda i najveća podrška. Nije lako, to zaista nije lako da si stalno na terenu, da si stalno okružen tim nekim, pa dobro, nisu to samo žene, uopšte publika, ali ima dosta ženskog svijeta. Svakako također ima gdje ona mora da ostaje sama, ali tako tim danima? Tako je, znači ja sam u raznim iskušenjima svaki dan, ja bukvalno nekad i ne spavam po 2 dana i tako dalje i svi ti putevi što kažeš i razne iskušenja i tako dalje, da ona to tako super podnosi, svaka čast i kapa do poda i uvijek volim da kažem da je to jednostavno moja ikona. Jako lepo rečeno, zaista. Hvala. Je li bilo nekada momenata kada je bilo trzavica? Pa bilo je, neću da lažem, znači za 33 godina braka, pazi, bilo je i trzavica i prije estrade, ja sam 26 godina u poslu, a 33 godine u braku, tako je da i prije ovog posla bilo trzavica kao i u svakom braku, ali to je sasvim normalno, treba balansirati situaciju, treba neko zažmuriti i tako dalje, ali nekih toliko velikih trzavica da je skoro došlo, ne daj Bože, do razvoda, nije sigurno. Ali da je bilo nekih većih i malo manjih, to je skroz normalno, da. Također, malo pre si spomenuo sina, da li ti on nekada sugeriše kada je posao u pitanju i da li ti nekada nešto zamera? Kako izgleda vaš odnos kada je sada, pošto sarađujete od nedavno? Pa vidi, meni su djeca velika i prije nego što je sin ušao sa mnom, zaista je sad ušao sa mnom skroz u posao i prije nego što je ušao sa mnom u posao, pa možda čak manje on nego ćerke. Oni su dosta sugerisale i na moj styling i nekad mi iskritikuju nemoj tata ovo nego ono. Puno puta je preslušamo zajedno pjesme, dogovaramo se da li je to ili nije. I Andrija naravno, mislim Andrija sad od kako je sa mnom u poslu naravno da sugeriše dosta i da se apsolutno za sve savjetujemo. Ne mogu da kažem i ne bi bilo normalno da kažem da zna o poslu koliko ja znam, to je skroz normalno, ali da gleda sa neke druge strane i sa nekog drugog aspekta samim tim što je u tim godinama i što moramo da slušamo mlade i nove su generacije i živi se brzo, tako da puno puta njegove sugestije budu
one prave i da moramo da se slušamo, on mene, ja njega i to super, super, odlično, Bogu hvala, funkcioniše. Treba da ostane. Takođe, zanima me koliko je teško danas da se pronađe izuzetno kvalitetna pesma i ne samo da prođe dobro na YouTube kanalu, nego da zaista bude dobra pesma na terenu. Vidi, mnogo. Mislim da nikad nije bilo teže, zaista nikad nije bilo teže. Evo da se vratimo na ovu pjesmu što me nisi upucala mala, znači to je, opet kažem, obrada pjesme koja je bila onako, mnogi su je čuli, nije to opet da kažem nešto, ali znači imaš obradu pjesme koja je već poznata, pa je vrlo, vrlo teško da napraviš hit. A da ne pričamo nešto skroz novo. Uostalom, vidi se na terenu u posljednje vrijeme, u zadnje 4-5 godina, možda imamo 4-5 mega hitova. Mnogo brzo se živi, mnogo se pjesama novih izbacuje, više, mnogo albuma, više ne znamo šta raditi. Najbolje bi bilo ostati svoj i raditi ono svoje, pa ljudi moraju to prepoznati. Ja smatram za sebe da jesam ostao svoj, nisam skrenuo s puta. Evo ova nova pjesma, samo zato što je brža, ništa apsolutno tu nema drugačije. Da kažem, promenio muzički pravac kada je ta pesma u pitanju, jer ideš negdje u korak sa... Naravno, korak s vremenom, ali opet kažem, mnogo je teško pronaći pravu pjesmu i napraviti veliki hit. Imaš dosta mojih kolega koji su mnogo dugo na estradi i velike su zvijezde, nisu dugo godina izbacivali upravo iz tog razloga jer ne znaju, nisu sigurni i tako dalje. Tako da... Imaš osjećaj da reći ću tako žanu si namirišeš hit, dobru pesmu, brzu pesmu? Pa vidi, ja sam za prethodnu bio ubijeđen da će proći i zaista je prošla. Ja da nije prošla, ja bih zaista rekao. Ona prethodna prije ove Kamen u cipeli, mogao se ja sam to znao da pjevam i po 4-5 puta na nastupu, pa na silu, ajmo sad svi i tako dalje, ali ako ne prolazi, ne prolazi. A za ovu, isto tako sam bio ubijeđen i Bogu hvala, evo je prošla. Ima puno puta kad si siguran, ali ne prođe. Pa vidi, procenat mojih pjesama je više nego solidan. Da kažem, lupam ako ja imam 100 pjesama u karijeri, a imam sigurno 100, i ja izađem sad u arenu Zagreb koja će se desiti sad za 20-ak dana i da mogu da otpjevam 30 i više pjesama gdje svi znaju, gdje svi pjevaju horski, to je jedan vrlo dobar učinak, pa čak i kad završim koncert da se fanovi bune, a što nisi ovo, što nisi ono. Tako da imao sam njuha za hitove, hvala Bogu, od samog starta. 2000. godine prva pjesma Piroman bila veliki hit, pa onda i dan danas, tako da imao sam njuha za to. Tako kada je muziku pitanje? Jeste, pa vidi, ja sam dosta puta išao tim da ima neki skeč u pjesmi kao riječ Piroman, pa onda imam Kosači, pa imam Spartanac, pa Padobran i stalno neke ali isto tako imam pjesme koje bez tih nekih riječi koji su postale veliki hitovi, kvalitetne pjesme i zaista sam ponosan i na svoju karijeru i na učinak pjesama koje imam kroz karijeru.